Kikun ki hajar jangkarat nongpo sa shisien pat mentau snem kilakiyo biang syulum worto bansaki katamasa shat sajer kabala jupenlong shisien shisnem da kadorbar rat nongpo da kajing ang nuat ban penem bat penne pensai ka riti ka dustur ka kolshor tenrai balabu nadu umen badem bat lingba kate katamasa la ru bansaki ka jingrius pa ki riam tenrai ki shat tenrai bat kumjuru wat ki jingdi bat jingbam tenrai Hakati kata masa, lawan ru ban pinshit pinshangan do bak prestun tingsong sembut menteri rang bak kejela kum ukongsan. Hakajing dan lang ubak Miral Bonds EMMLE ka nongpo, ka kong Rona Khemdaj MDC ka nongpo, u Abhilash Baranwal Deputy Commissioner ka Ribhoy District. Ubak Linas Lingdo rat ki Longsan Mansan ka rat nongpo, kinong ilam shnong lembat kipat ba. Habakran mat phang hakate kasni uba Linas Lingdo kum ulingdo raj ulaong bagasat shajer kadai ka wei na ki jingle niam jung men badam kum ka jing ai ngo yo blei bo ula kerku ka rap karyang ki so ki pai bat ki jing thung jing tem hadian babon ni ki khun ki hajar ki lakal kristan ka jingle niam kam dan shu henrengi dan ya kasat shajer tang ban pin em ya ka riti ka dustur ka kol shor ka riam tenrai bat kham tam bangi na kapateng bangin om klat ya ka tenrai jang ka rat nongpo Kita utik kumleda dah bakar Bentar kasiran Senenggalan Kisah Mata budak lembu engkap cakap aku dir Hey Oh hey Setrai arai te ukirai lerak te kapirek Bentar kasih saja nempok pelada kong indek Oh hey Oh hey Ibon Patip, kemen yu ke Syat Sajer. Syat Sajer,
kadai kawai nang jinglet niam jong kiriu temen ikpa temen kijongi kajinglet niam kum kajing ayu yo boleh bola kerku ya kadap kariang ya kisok kipai ya jing tung jing tiap baro bat kadai jing niam ayu baki jer keteng baro kita jing tung jing tiap yo boleh la kerku dei nak tahu ngio ya ka keteng Syat sajer, ngiyok sajer. Hari mentapat hadin ba nilai kelah Kristen. Kajing dan niam kamdon syu hanrei. Idon yang syat sajer ban penim. Ya ka diti ke dustur. Ya ka kolsor. Ya ka riam tenrai. Ba kamtam. Ba mangi ba kapateng ke banuan. Nginom tuet. Ya ka tenrai jong karai nompo. Hagi snem ke laino. Kasat saja di pelong hati hanumpo. Misayo ya keteng dong, dogas dong saja. Maka judon lagi kasat saja. Henry asna menta, lasi macam senam, bal menta senam, menta kasih. Ini kasih ke baar, bal pelong kasat saja halor jong uneulum. Ya sebun ibu cingkeli balai kau pelong program senselum. Kalenti ke berjenjar, kau berjengai. Henry ikuang pelong syare halo jong neulum bakateng lumur to namar neulum udon la kajong ka history baki kmi temen kipat temen ni jongi haba kiwan ningkong sene tarai ka jongi kiwan mansong bangsa hau neulum endala ya bun pai ka kam jenjar neulum siteng ilai bangsa no siti sopo tekine basa halo jong lumur to kyong hei ke nongpo kata kentin nongpo kasami kasalong tenrai haduk isni ke mentah bakum juru nangaliang jagorai kini kita boro kita dengerai sah nangaliang garai ikwa berpelong nyolum kumka yang take side ban mau ban tip yang tenrai ke jungi haju opor ikwa pelong itu spot bahkan long kum kala ikam ngejam ikun semla haju opor ini lihat kat bola pelong kumka eco friendly harane kalum bandun kata kajing jangam bandun kata kajing lear ka bakhuit hoi mentang i lang krung krang engkel man scam nang ba kajing snok tilang yang department repair kum ba lawan ban survey ban pe ikan ban scam ba neulum bane ka jaka kan salong kelalong kum gawe jaka ba pengat bangingi barok ba sta sha surok inwan ma songkai pengat sene maka view Vietnam kum ju di program repair te hane upor misim yang nelak kabu, banbu kecil kerpat, kaba, rit akhmat jeng star jungimo, sar kasurok kalau ngastom sene, hanya ulum kita lai benta, kabenta jeng karai nupo, kadon ru kesnong pamsim, bahaju opor, kadon ru kajaka bengai subhaya Paris nompo hangti, akhmat hajan jeng tebedan tesu, te ki kajing semua kajing pelong. Kum ka spiritual place mo bila bu imane na kumno tengi kwa asal na jing kerpat surit bapin nirap lam yengi na ben surok ubla don ka sanction ngi ai tehne por ni sa ai sibitar daga jing tho kum ka jing kerpat nam ta ka jongpi kram pinirap nam ta mansuk ya ngi ibad don ka mahne lor dong lum tam ka turis department lawan sampai ka kasoi department ko apna blog lum neki ong masam stom namar day nagamta kasurok te haraju opor kasat sajer kapan kan mauru yangi kibadan menta ya kemati lane jong elong din jong ginong ilam kibarim toy kidi kinong song snong di jongi kin mentoy kinong song dukan kin mentoy kinong nya kali kin mentoy kinong nya auto kin mentoy kibabun kibadan di mentoy lagi jong ki benta ki dengi kitan yang mar kata gimar tin ban ong bakane kajin persang jong garai jong po ban pelong ya kasat saja hane ingit scam bahkan long ke bejob bagajin persang jong fi ban pernek persa igriti kustur kalong ke bejob lagi di Senen di Banwan kumu yang beli jong fi ini dan rengkat bangga song kemen nagaliang jong MDC jong iru ila keren syai begini tre rengkat
Kamtang ke bidai bat keriti ke dustur ke kendo ke siam kadi ke bentah ke ba ke district council ke dan sibun ke bentah ke benteri ban pentikna namar kata ke jinga jenti ke jogi kinong song senong ngilong ke badon bok haduk kata bangiyo bangidon ke jing itu ke ba kerpang lengba jong ke kernit ke ba hendriu ke sip schedule apok berarti peniat jong dari ke jogi ngidon ke district council, ngidon ki ilaka di Serdar, ngidon ki Lengdok Raj, ngidon ki Bongthai Raj, ngidon ki Siem Raj, ngidon ki Siem Hima, ngidon girang bak Shnong, girang bak Kur, bat kumta terter. Ngisau kemen, bahaka tem kepala dem, nakaliang jongka Executive Committee jong ke Kasil Thomas Council. Kejing pendikna banwara ye ki an ki baper ke bukan tubru kejing penkubor ye kirang ba snong ban itu ye ki ikhtiar kirang ba snong kedika sinjam ke kongsan hadu kata ban kumjuru kejing pendikna ban penurlong ya ka lanak kaan ke ban pendikna ke kombat kendo ke jumi bat kejing penurlong ya ka kasih social custom lineage amendment act ardi alkulai keriti kudustur kabade baga songkha ke songman ka aikur ka aijan bat kumta terter kini ki an ki bagasi council kla dep pansna bala dep pan pas ki bala yo e ka muhor ke jong governor jong ulah bat ni kipo kiryan bag executive committee ke bat mai mentra ke badan hangti hangti council kin pentikna baki rules mbu baik mbu renti baki niki an ya ke belada bansna kin urlong haga niki jaka ke duni na so ban kentu ke nong song senong ki bi ki jungi kirang ba senong kilong kemi kilong kepa haga bede bat ke jing register ki kendo long ba ke lan ak ka an bat kendo ko banila don mentang lagi por ki belada ke niki jing sisa 4 tahun kaan ke berarti kena apa district council kibabun ngeju register ki kop kisla ki kendo ki siap bidungi apa revenue wang ne apa DC office ni menta bakaladon kani kaan ke scam ya ke bangang scam ke executive committee ke bertemai kindang snai ki rules ban penting kena ban pensuk ya kinong song senong ban register lani ban bu yang rekod ke babiang apa district council ngisu tu menta bagamuhor ke jong urang ba senong kamuhor ke jong Lengdok Raj ki Siem Raj kila de legal dokumen namar kaladon kene kaan